gukora ji ya karoti. Okay, so murakoze cyane. Uyu munsi kuri Kabagema TV ndabasuje kandi ndabashimiye. Uyu munsi turi ku cyumweru, ni mu gitondo. Tugiye kurebera hamwe ibi muri kubona imbere yanjye. Turi kuhabona kokombre, tukahabona seleri, tukahabona karoti twacopinze, tukahabona inyanya na beterave. Ibi tutaragiye ibyo tubivugaho, tugiye tubikuramo umutobe. Ni umutobe uraza kuba uvanzemo ibi bintu byose uko ari bitanu. Muzi ko buri kimwe cyose kiri hano kigiye kigira umumaro wacyo ku ruhande rwacyo, ariko nituza kubihuriza hamwe turaza gusanga ko umutobe uri buze kuvamo ni umutobe ufasha icyo bita kurogora umubiri cyangwa se gukura imyanda mu mubiri. Abantu yenda bashobora kwibaza, se imyanda yagiye mu mubiri gute? Hari abantu yenda bakoresha nk'itabi, abantu bakoresha inzoga, abantu batajya bakora siporo, abantu mbese urabona n'ibi biryo tugenda turya tuba dukeneye bya bintu dukeneye amaji cyangwa se uburyo ubwo ari bwo bwose twakura ibintu by'imyanda biri mu maraso cyangwa se biri no mu mibiri yacu, harimo koza umubiri muri rusange, cyane cyane ariko ikigambiriwe ni ukoza amaraso. Ni naho uzajya usanga abantu bari nko mu myaka 70, umuntu afite imyaka 70 n'undi afite imyaka 50, ukabona uw'imyaka 50 cyangwa 45 ni umusaza cyangwa ni umukecuru kurusha uw'imyaka 70, bitewe n'uko ajya afata akanya ko koza amaraso akoresheje ibyaremwe. Rero hari ku ruhande muri kuhabona iyi mashini ikora imitobe. Tugiye gutangira rero tubereka uko biri buze kugenda, kubera ko ibintu byose bigomba gukoranwa isuku. Ibintu byose bigomba gukoranwa isuku kuko turi kwivura. Ibintu byose bigomba gukoranwa isuku. Hano hasi muri kuhabona iyo chopping board y'intuza. Iyi chopping board ntabwo ari plastique. Akenshi hano usanga hari amaplastike si meza, kuko uko ugenda uyikatiraho hagenda hahungukaho utuntu duto natwe twazatera ibibazo. Ikiza ukoresha iyi ngiyi y'urubaho, kuko urubaho ntacyo ruba rutwaye, ibikoze mu giti. So reka rero dukore isuku, twoga intoki noneho dutangire. Okay, so murabibona hano hari imashini yacu. Okay, iyi mashini uyifungura hejuru, warangiza ukayicomeka ahangaha. So aka kantu turagashyira ku ruhande, duhite duhera ahangaha. Reka tubanze dushyiremo karoti nkeya n'utunyanya dukeya. Okay, so ku bantu murabona ko ntago turatangira, ariko murabona ko akaji gahise kaboneka mu buryo bwihuse. Reka dukomeze rero. Okay. So ahanini
Okay. So tukaba tugiye gushiramo na seleri na kokombure. Seleri na kokombure. Okay, so urabona ko hariya twashizemo seleri na kokombure. So seleri na kokombure twagiye. Okay. So muri kubona ko ya ji yacu iri kugenda iboneka, kadushiremo indi. Okay. Okay, so twagiye nanone. Okay, let's go. Tuyokoresha aka kabrenda gatoya. Impamvu tuyokoresha akabrenda gatoya no kubera iki? Nuko akabrenda gatoya cyo karadufasha, nuko karoti muri iriya ikora ji irakomeye cyane. Twagiye. So tureta dukamuza dusuka kino gikatsi hano hejuru. Tureta tugisuka hano hejuru aho turi gushira iyi ji yacu. Sorry. Iyi ji yacu. Katwongere gake. Okay. Noneho dukamure.
ubu ni uburyo bwo gukamura neza ji ikavamo. Urabona ko iri guca ko hejuru. Ubu ni uburyo bwiza bwo gukamura ji yose ntagire na nkeya isigaramo. So niyo mpamvu rero turi gukamuza iyi ngiyi. Okay, so ibikatsi turabishyira aha ngaha kubera ko zishize. Okay. Tugiye gukamura nanone so kuko dusoje byose rero tugiye gukamura ya ji yacu. So murabona ko ya ji yacu twamaze kuyibona. Tubonyemo ibikombe bingahe? Bitatu, amavera 3. So uyu ni umwanya rero wo kugira ngo nkuko nabibabwiye bigufasha kuba byakura uburozi mu mubiri cyangwa se koza amaraso. So ku bantu rero benshi ubona bakeneye kuba bakwivura cyangwa se bahereye mu rugo, ni ubungubu ugomba kubikora. So mukomeze rero mukurikirane Kabagema TV, tugiye kugenda tubagezaho amavideo menshi yadufasha kugira ngo tujye twivuriza mu rugo.